wa County Commissioner kaunti-ini ya Tana River Philip Soi ni aratongoririe igongona ria kuhaicia ngathi uria wari munini wa cibu ituura-ini ria Konoramadha kaunti-ini ya Tana River Mumina Harun na uria ukoretwo agitungatira muingi wa itura riri na kwirutira kunene. Mumina akoretwo ari munini wa cibu kwa ihinda ria miaka 11 na kuhitukira wira mwega uria akoretwo akirutira andu a itura riri agagituma mamutiye na njira nene makiria. Umwe wa mawira maria akoretwo akiruta ni kuhurana na ugimaria wa kiahinya wa airitu undu umwe na ihiko cia tene hari ciana nini kuria agathiriirio na njira nene ni atongoria na muingi wa gicigo giki kuona nowe mutongoria mutumia uhotete gutorania bare eno. The only lady chief, and I appreciate my government for giving me this chance that they have promoted me to the higher chance. Ona kuhana uguo Mumina ugite thabari ino ndikoretwo ihuthu kuona ni akoretwo agitungio regani munene no akaga kuregeria murugamo wake guku akihinyiriria ndekugwa hari murugamo uyu na no eguthie na mbere na gutungatira muingi wa gicigo giki na njira nene ona makiria. Ninapinga ukeketaji watoto wasichana and also support girl child masomo ya girl child ya wale wasichana wadogo ndio nina support na nahakikisha ya kwamba watoto wasichana wamepelekwa shule na kwa jumla watoto wamesoma kwa eneo yangu ama eneo yote ile ambao ninaitawala. Akiaria hindi ya igongona riri munini wa County Commissioner kaunti-ini ino augite ni megukorwo magiteithania na Mumina kugerera njira ciothe iria irabatarania niguo gutigirira muingi wa itura riri ni wakorwo ugitungatirwo na njira igwete. Kila sub location nyinyi mnajiita elders, wale mnajiita community policing, wale tunafanya kazi nao. Hatutaki kuona watoto nyumbani. Watoto wote waende shule. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.